Le video yavele yangikhumbuta eprimary nasesecondary sisadlala spin. Zasidlala spin eprimary nasesecondary. Esecondary bekuwes ngoba beziphuma I think past 2 or past 1. Masicedza sifuna iclass lelisekoneni la kusima security ngeke azasibone khona. Sifike sidlala spin. Sidlala spin. Lang game 1 rand ngalang game 5 bob. Mabona ngathi uyawina ngala game 5 bobo uyasuka uya ku stage 2 game 1 run tiyangwanya vele kudlala ama legend tiyangwanya usetha ka yi2 sodliwe uphinza ubiyele game 5 bobo u11 ngiyasibona nje lespin lo sesiya crash akusike endoda lapha bewush bakushaya uboleka khona abangidla khona ngaphela mhlambe ngashala 30 minutes ngibukela abadlala ngaboleka 5 bob kulinye out ngavuka the comeback was heavy the comeback was heavy mhlambe ngawina bo ma 13 rand phela 13 rand high school ngaleti castef endoda